Talofa lava ile ni taia fa talofa tu le pai al tatou ingalot ma se fo ile mai moanga ainga wo mai masani talofa tu ni taia mai farsai suva ile aso luas fu malfan nei o masina me te sanga lua fe luas furu fa ile lo fo le tua wa te mai lo tu so fua ia masuta to wola wa dia mai ai ia nei vai tau o le te sanga tatou Faltalata le tua le talo. Mato fana una watu le tua fatasi mai ile nei aso. Le mato itu la fatasi malao fio. Ya mato talo talonga, mato talo sanga, mato faitaunga tuspaia. Mato mafau I ia o fio ngai fitalai mai mo mato talo ia fa MANUIA nei tu la fa paia. Ya mato fa fonga mato faitau ia o fia ngai nga mo matou MANUIA matou nu after ilo lofa malo le le na va yaso fe a manga luenga o onga sa fia ngai ai mana tu solo le le matou nu ni MANUIA o la o fio fa fo le vi ngai la o fio me o fai mo matou si me umanga fa aftai no maliu ki riso no matou li mar matou fa ola talo pele tu e fa mangalo le anga le nei nu mai matou to fui matou se maleu fa mama ia le tokta o ke wison matou di fa ola o matou talo ia pe o fa manuanga so matou nu nei matou no fa mawai suva fiti nei ia wa fa mo ngai se fa MANUIA fa na wa onga iso se la mua lo wa inai so se onga tono nei ai suva ia mane tono fiti ia fa MANUIanga talo fo mo nga fa au ya lo ye to telo le matou nu e lo fa mo le la to e o nga mai lo fenga luenga talo fo mo le senga o la to fenga luenga ne o lot ya ngai ma tute se to no fisa ma tanga luenga se pa pena na ya ilo wang le ya ila to lo fo ngia o maua I fa no noanga lo fo ngia o maua I mai ritino lo fangia ila tobo e fenga mavenga mafa ia il fa malolonga fa maisenga e fa mal fa MANUIanga la o fion matou talo lea ala la va ia Yesu fa MANUIA nei o matou ainga nei o matou matua wo mai masani fa MANUIA Samoa fa MANUIA ia fiti fa MANUIA ia matou malava ono Yesu lo matou talo amen ole tu se faitau ole nei aso na mawale malifenga inga fo tusio ngaluenga ni tau potol ole fai upu momua e fangata mai le fai upu sfuru ngaluenga ni tau potol fai upu momua e fangata le fai upu sfuru fai ana yele utuspaia ya fai tawane e ngaluenga na tolu ole hawa o telenga ole fai taunga ole tala lo yai mo tau pule tolu ole tusio ngaluenga ya ore tala ile watu Peteru mayane anga yatu ile malu ya e fafta ya ne ile changa chapili wa aisi ya tia mosame alofa ya o fa penao na anga le ya Peteru mayane ya fa penao na fa malolo ai ile changa chamai nei ya o mon fa malolo fa fo mai malu ya na ngai le ila to tono le malu ya malona fia malona oso malona fa ftai ya o maua le fa malolonga ya o fa ingo le tala lo ya I wa fetuleni ane le moto tangata o sai le malu ya o la to maofa sengia o la to mauli ya no me utupu no VAAI atu e tangata nei sa no foi fa fo malu mais fa tonga ya le wa I tonu le malu wa oso o fia wa alu male atoa una o to e mawalo na malos ina o fa malo ina e manna le nganga ya ole tato talal na o tusi na o feta wina manga luenga mta o potol mo nei aso fe mo se fangata mai fe posfuru fa MANUIA le tua I lau feitau ma lau whanongolongo pe a feitau iai ia tu mau pe a te eno na vi inga na I maso umai o le whawau fifilia le whau poe wha
e au iai manatu o nei aso i tātou mawhawhaunga whaaleanganga. Ona pura toa lea o Peteru mai ona ia te ia o whape atu VAAI maia ia te i maua. Ona pura toa lea o Ioane Peteru mai ona ia te o whape atu VAAI maia ia te i maua. Manatu au tū o nei aso o mai le whaitau aso. O a mea o e VAAI atu iai. What do you see? O a mea o e VAAI atu iai. O le manatu e pi e tāo whaai ei manatu nei aso tautua nā le VAAI, tautua nā lau VAAI lau sila i mata a mai e le atua, mata na vai ia VAAI na ia i loa. O le matau pula nei aso e ia le lei lau VAAI ina ia maua manuia, ia le lei ia maati, ia lau VAAI ina ia maua manuia. Tala nei o le tala masani. I le pipili le nei na whatonga ia Peteru mai ane. O le i ia i le tala e whaisina tala i le tuatala ia po le information o le tua le tala nei. Ia o le mtaupune nei tolu o le tusi o ngā luenga mantofu o le tusi o ngā luenga. O le tusi le so o mai le whenga inga whau ina ua uma o na au mai ia tala leo whai evangelia. Ma tai o ma leko o luka mai ane. Tala ia o mai le amatanga. Whamu tala ia su ma le ngā luenga. Mana o malole i ane so malole i le ngā luenga. Tusi lan nei ngā luenga le apostolo. O le so onga mai o le ngā luenga tala ia le ri. O le ngā tupu mai o le ekalesia e ala i le awina mai o le ngā paia. Le so pentekoso. Le lai ele tusi le o ngā luenga, le whamatalanga o le tupu mai o le ekalesia ina o mawai Yesu, ngā luenga na whaawau le au so. Tusi lare na o whaingoa le tusi o ngā luenga, tusi e le, mai le to tele le au so, tusi e Luka le tusi e le evangelia Luka. Ia, whamai o ia le tusi le ngā luenga le au apostolo. O le mea tāua o na iloa i le tala lea, o le mtaupuni nei e tolu, o le whatua umal pentekoso, o le whatua umal na awhio Yesu le langi, a re lau atoe na nei o na so, na o ni whaifo le nganga paia, ia maliwi na ele tō te le tolu afe, le aso pentekoso, le lau mai ala mena, a re lau wha solo mai ngā luenga le au so, ia Petelu, ia mai ane. O le manatua foi, o le TAIMI leo na ngā luenga Peteru mai ane, o le fau le kālesi, o le whatua tupu, le whatua umona fio ifu le nganga pa ia, a mata o le whaputuputu ma tau a mata le kālesi, o mta apula le tolu. O le ai to tonu o Yerusalema, o le tala le a mata i to tonu o Yerusalema, a vaifala e le tusi le a tusi o ngā luenga. E mata le whamatalanga o le tupo le kālesi to tonu o Yerusalema lava ia i le ai, le malu pe am tātou whaitau no neas. Ia ona whaasolo le mta umomua le mta upo e fitu. Pe o nāne aluele tala le anga i to tonu ai o Yerusalema i le mea na afu atuai. Ia mantuala e losful malvalu mta upo tusile nei. Ia o tuala e amatatou le whaupo e mta upo suma le ono mta upo e losful malvalu. Ia o tala inga na Paulo. Lona winga, o le tusi le nei ngā luenga e amata i tonu Yerusalema le mele e whai e Ioane o Peteru. O tangata i utai o lea ngā i to tonu o le malu, tangata i utai i to tonu o Yerusalema. Nena ien ta opule to. Ia leita ono, wha solo le o le tala, wha mtala ina i luka. Ia o le mta upo iwana e li uai a Saulo a vea ma Paulo. Wha solo atu loa le mta upo sfuru. Ia ngā i tuol wha ingol tusi. O ngā luenga a Paulo, o ngā luenga la Paulo, o ngā luenga i inu ese. O le alu o le tala le leina ua tafe atu mai Yerusalema. E alu anga inu ese le la e fitai tunga iei Paulo. O le tele la o mata upo o tusi nei a ngā luenga. Ia o le whamtala ina o ngā luenga le a Paulo. A o i la wala i e le amatanga le mta upo tolu. Ia o le i liu Paulo. A te mina le o Peteru. Ia mai ane. Ta ua la o tātou ulua, ono le TAIMI le, o le whato a mae, al mali o Yesu, ta mae le whioai, a wina ifo le nganga paia, le ala e fito i tonu le ngā luenga i to tonu o le malu, ia mea na tupu, o le ala le talan tātou whetawina, le ala e pe faulinga mai o le watu o Peteru, ma mai wane o le malu, o le ai o tangata i o le malu, tangata i o le ai o tangata i utaia, o le ai e li fa pewa i se kalesia Yesu na tai le ai o le na tala no o tangata i le mele no tupu la fio i fo le nganga pa ia ma le so pentekoso
a ele fa pe o yese kale si utusi ai le kale si ne Yesu a bele ai o tangata na ia fa matala tala le o tangata na vai o le sanga i le taltonunga fa yutai o these are the Jews who went about their usual business of going to church pila o le mena le pe a ia le tala i o tatou lo le o le fa matalanga le e fa tau la vai tono Jerusalem le ta apet le ta featu le lotuanga tua e ina i meta ua mana tu fa ta ua mo le yaso o le onga mo VAAI i le TAIMI ma MANUIA o le TAIMI. VAAI i le TAIMI ma MANUIA o le TAIMI. Fai mai luka i le whamtalanga ua e ia Peteru mai wane i le malu i le itu lae e fai ele talo o le itu lae e tolu. O le itu lae e tolu. O le tuspaia Samoa o tusi ele itu lae tolu. O le tuspaia eleni o lo iai le itu lalo na iva. Usa ole faitaunga lava i o tai, fai utai. E amata mai le ono le tae au. Tātou e mata sulu al po, o aso ia mar faitau o tangata i utai. E amata le aso i le tae au. Lona winga, a faila le ono le tae au. Ia o le itu lae tolu, ia le itu lae iva le tae au. O le itu lae ono le sulu le uli. Ia o le itu lae iva, ia o le tolu le uli. Tusala le mafonga lava ia fa yuta ia o le ona taimi te talo taimi every day e fai ia te talo tangata yuta ia o le tulalo tolu le tulalo na ono ma le tulalo na iva e tolu la te talo le aso ale la fa mal tala luka o le afo o le taimi le na watu ai pe te uma ia ne ai mo tangata le o le tulalo tolu o no inga it's the 9th hour. Lona winga o le taimi le o te talo lona tolu. O le taimi le o maarie le mele au mai i ona o le VAAI le pipili. O le VAAI le pipili o tangata aisi. VAAI le taimi ma le MANUIA le taimi wafe mai. O le third prayer hour le i le mafofo tangata i o le taimi le te na faiela to taulanga. E pe o le tae au ma le talo le uli o te mia na o e pe o le isi te mia o le itulale tolu le uli o te mine fai te talo e mala foi ala la tu taulanga le ala e expect el tangata pipili le ia o tangata ia e o le itula te talo le itula e tolu o le e o ma me fai taulanga o le o aida o se tupe ia po ni manu po ani o lo ia la tu fai ala tu taulanga o le winga la manatu o le VAAI i le taimi ma le MANUIA o le taimi. A tātou VAAI le tala le te lele o auina o mai le pili le. Ua whetau i le pipili le taimi alu ai. Wa le whai mai ia luka. E sa vali atu ia Peteru mai one anga ele manumaru. A le whato a si iane. O le si iane le tangata le tangata na si iate ia. Lona winga le poto o le tangata pipili o tangata mai. Tangata la ele mo mia. La ele manao. Ia o lea ua fua le leino na taimi nga i le malu na ia nai loa. O lea o atu tangata ma lato me fai ia lato taulanga. E mo ia la e pe o le mele tau mwhai tangata pipili lea ia mosa na mea nga ele o se mea hoi le o whape o tangata o le eble lotu. A o le winga o le manatu le whatau o le VAAI i le taimi o le nei aso ma le whatau o le VAAI i le taimi iei loa lo taimi teipi o le taimi vole o le vole le fai i le tautai o le ngatai fale o le tautai matahala o le tautai le na tei loa le taimi tu o i tailo na upenga o le taimi na tei loa le taimi ta whawai e na ia mau o le taimi na tei loa le taimi to e asi e le upenga na ia mau le faiva ina le winga le onga le mai mo le tala le VAAI le taimi MANUIA le taimi e ai taimi o faatulanga ina ma o lato MANUIA o le taimi o faatulanga ina ma o lato MANUIA e le o MANUIA mo foi le ola nei e mau ai taimi uma e ia taimi patino e faatutau le MANUIA ma le MANUIA ya onga foi le mo tatou ta ua famanatu mal ia loa le taimi ma le MANUIA o le taimi ia whaatatau le tātou ngā iau, whaafetau i tātou i le taimi, ina ia tātou maua le MANUIA o le taimi.
O le aonga lona lua, vaai e o whaatasi, vaai ia o whaatasi, ia o whaatasi. O le vaenga leo le tala e whaatau ai Peteru mai ane. O le o whaatasi, whamai luka. Ua o wae whaatasi, ua wae whaatasi Peteru mai ane o le malman, ua wae whaatasi tāua i o le melna, ua wae whaatasi. E sa e leina tala. Wae o le au so ole, sa tele ina whaatau tavala me whai. Te meo mafuta mai Yesu pe o le au so i e tele na wha tāua Yesu pe e single out a Yesu e Peteru mai ane o le na alo whai. Ina ia pi e tele na awe ina na wha mamafa e whataua e Yesu a whaitavu e tala o e vangi whapena. A o le wari ia, Peteru mai ane, e ia ia le whaatau tava. E ia le whaatau tava i ala ua. Pe fwile le te mina whiranga i mai Yesu. Mana wale se sili e nei lo les. Mana wale se outrun les. O le tusina ha mawina le Ioane, e vanginia Ioane mta au pe luas fulu. Ina ua toituleli. Ia mau atu ia tinaia nao e asi mai lo o toituleli. Ia nao mai le moli maritala i le uso mai ia ua toituleli. O le whamtalanga nana whamai, ona mili, ona tau tutu urole o le uri i o tamo moe. O le whapungana i o tamo moe role o le uri a Ioane ma o tamo moe le uso. A le lai whamatala Ioane le tamo moe a Peteru ia ma Ioane o le so na alo whaina. Le lai whai mai o le whaupula nai wha Ioane e lusu kapu wha. Whai mai o le ua tau whetuli la ua uma. A o le tasi so Ioane le. Ua moe atu ua mua ia Peteru. Ua mua i o ia Peteru. Pea mele le na o Ioane na o le evangia Ioane le ta o le mele. O le meeting ala wari e le ta ua matai o mareko luka. A le ta o Ioane. Pi e le ta ua te. O le keisla le na o whamtala e luka ia le melen tupu i ngaluenga to. O le wala to au mai el ta ua le melo la uri e pisa whatau ta vaa vo le leri. Pi mana o ale se e mua se le o ai na o whanong. So le o to tu le o na alu lo to ftulinga o mili. A rima Ioane. O mua. O le tasi so, ia ua momoe atu, ua mua ia Peteru. Ia alona winga ole iene. O le isi whataita inga o le vā o le uri, e lo tu sia hoi le Ioane mta upo elusu mantasi, whai upo elusu mantasi. Te miwele na o Yesu, o la tel whatau si unga, o whatu lole o Yesu ia Peteru, e te alofa e ia tia. E te whai Peteru, e te alofa e ia tia. I o te alofa ia Peteru, e te alofa e tia. I o te alofa ia, e whanga o te mai mamoe. O fai so ala o fatolu fai psile Yesu pe ole fia e Peteru le mele ia no fai atu lole o Peteru e lan talana le Ioane lu sutas mai te fatu Yesu e te ala fai te mai Peteru i o te ala fai te ia tausi o te mama lele o la o tausi o te mai mai o tausi o la fanga ia o mamoi o fa mara le Peteru ai ale lile le lile o le fatu sino ia Ioane e no fai atu le Yesu o te pole le lina o le ai le o fuafuanga mo le tangat mo le so ole na o le fa taula le ia Ioane pe e mali e voi le ale o le point le pe i lo le foi o mai Ioane e ia le fa tau taval va ngalo Peteru mai Ioane o sa fa pe na le temina ia Yesu le o le ia Yesu wa fio mai langa pe le wa mata langa lo ale la fa mata la luka fa mai ua e fa tas Peteru mai Ioane mal o le o e fa tas lo no wingo le o fatas nga lulu fatas tasila na o ngone yaso vai ia o fatas vai ta to lau sila vai lau ia lau tanga ia o fatas o le fia mua o le fia tuto tas o le fia man malo o le fuao sa o ngone le vole mo ta to fa na wa o ngone nei fiti le ta to tenu ese o fatas e fa me fatas ia la ngona le nganga le uso de to fine to ngane o fatas a o mua les a o le fia mua ole o ngale lo o mai ole o ngona no toru VAAI le au romoni ole vaenga le tala o to fo yelta to VAAI le pili ole pili nei fa mai na fa na mai a o pili wa fo mo 11 fa le pili le ia le mele ole a fo o le alu e aisi o le maruma.
le malu le fa matalaina, le malu e fai auro, e fai a rio, mana tua fo le malu le pe fo dinga malu ale na ya talu ya le poto so le mona no fai le malu. O le la fa fo mo fa fo tu la lo fa fo fa le anga fa fo. Ele tala fa sol pito. Ai pe fo dinga le malu ale le e tau ave tanga te yu te yo. O le malu ale fa me mau ai fai le auro ma le a rio. E mana ia mele fo ringa me ole usu pili le alo sa fa ila le man ma isi o le sa no foi la lo no foi la lo le me ele au no foi ole sa ili so swani le me ele au le tala la pe te ru le no fa ia no fa tu tanga tale se me so me alo fa mo ya fa me pe te ele ese ni se au mo se a rio ia ta al suafa o Yesu Nazaret ya ye malolo tu la ye na no malolo pe ole sa u e pe te ru le mele ole au ene se au mo se a vio ye cha pe le winga ole va ai ole o Yesu e silia tu le au ya ole tanga mai le wa so lo na anu su manuia il me la ye au le manu fai le au ai le bauai ele i mau ai ni ona manuia a Yesu o le au sili le sili o mai pa mai o i ona mau ai le tangata le au sili o Yesu na malo lo ai na mai em fa pena ia ona fa manuia ai le tua ia te ia tau tua nana tato vai le au ele au mo fo ele o me mo fo ia au ia ele te mi fa sei nei tato me pe fo ringa ni au e le fa ta au lo nei so le vai le me ele ara moni au te fa sei tia o le me pe se au ele se au ai vai le me le au moni o Yesu le o ia le mawailu tato manu o le au sili le e manu ia tato ia man melo na fa vai lo fa tua vai lo fa tua to foi male tala ia pe teru mai ane le fa to uma ia le pentekoso o lea famele tala pe foringa mai le maulu ole va venga mo le fai ro ole va venga mo tato ma faula ye a fa tato le foto o mal mele le o mal o mai le manna tato te fai a fai la le fai mo e ale tauti le temi tato te tato fai nei me te uo te wale malolo ona ole pe foringa mai ole fa malolo mo ole ole miracle mo le na fai le uri ia ai foringa mai ta ua ole o mai ngai e luko pe te ruma o fatu tua o lana ilo le ia pe te ele fai mo le mena na te fai mo ale o sa un e fai o le taimi mo ta tau na fai lo to tele fai fatu tua e fai ele tua ia le va venga fai ele tua fa malolo ma na ia o tala ona pula to ai le pe va ai mai le pipile pula to ai ma va fai atulan tala ele se au se a rio al suafa Yesu ya malolo ta ua ia le mele va il fatu tua ta to e te mi ta tu te o ile o langa vo le meta statu le fai mo me fai ta me ta tu silingia pe mata ma fai pe mata tino pe mata ta to fai ma fai na fai ai el fatu tua ia el fatu tua luna foi e fai un tato fai ia nai fa manatu ia mo tato nei aso mo va ile taimi mal manuia le taimi fa nga tau le taimi va ai le taimi ma manuia le taimi ia tato lo na fu o tato taimi o le taimi mo na manuia le taimi mo na nga awana i lape le tato va ile taimi le anga le taimi ia le tato mo va ai i le taimi mamanu ia le taimi lua tau tuana ia o fatas ia o fatas pe te mai ane tolu ia vai le au moni au tatu te fa se tie tatu me pe ni au le ni au moni vai le au moni ia man melon fa ia fatua tua ile tua mele na fa ilo fisilia pe te o le foto ana fa ia se me fa pe nei fai ia le malolo le mai ia la mela tu ale ana fai malolo tele fai malolo fatu tua ia le ana i le manuia fa manuia ina nei tangata ia fa tele ina i vi inga le li
ia faia whamanatu mao ngā mau tātou, ngā tui tātou whiau nei vai aso. I tātou maua le ngangale VAAI mata, VAAI o tātou mata I mea ia. Ina ia maua o tātou manuia, ia ma tātou manuia tire o tātou titalo. Haftai mo le upu folafola mai le lia o fionga, whamanuia mwhapaia na mātou whaalongo ia o ngā mo I mātou, ia mātou VAAI. Ia mātou loan whataua le TAIMI, ma manuia o le TAIMI. Ia mātou loa, o na mātou VAAI, I le meo iai le auramoni. Ia mātou loa, o na mātou whatuatua, VAAI ma le whatuatua. Ia mātou loa, o na mātou VAAI, le mea mātou te o whatasi ai, o mātou te whelu iai, o mātou furitu ai. Whamanuia na mātou whāna, whamanuia na mātou nu, whamanuia na mātou nei sā. Ia na mātou te tālo lea, e lalawa ia Jesu, na mātou ali, I ma na mātou whaola e tōtas. Amen. Ia manuia tele nei sā.